Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa aidan wa 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan fa inna allaha la yuhibbul lawwabin lina regina. Khutbah nikah anu namai kasangakeun intina mudah-mudahan hidup duaan semakin ngaranjakeun kaimanan sareng katakwaan hidup duaan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ke jalan dia nikah. Laksanakeun hak sareng kewajiban masing-masing, hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri insyaallah ya. Pas uninga bentennya apa kita can uninga naos di seueur pangarsa di Jati seueur dicipatakeun insyaallah saya. Asli tina bab etanya karena bab nikah panjang. Laksanakeun jumpona hak sareng kewajiban masing-masing dina raraga ngawangun rumah tangga anu bahagia sejahtera, rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Mugi Gusti Allah sakumaha nu dicontohkeun ku baginda Rasulullah. Sakitnya kalayan kehormatan anu lebet kana rukun nikah. Dua calon mempelai, Bapak Wali, oke dua saksi. Kalian kehormatan, saat kajian tiga probo dilaksanakan, kurang auskan nilai istighfar, syahadat, salam, salawat. Oke, alhamdulillah hadirat, disuruh kadita ikhlas, aku sasaran nantinya, auskan istighfar, syahadat, salam, salawat. Mudah-mudahan dengan ibadah ayat di tempat itu dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kalimat Bapak Wali mengucapkan dibayar tunai, langsung dijawab dibayar tunai, dibayar tunai. Dedek jangan batuk. Maka kurang sasarangan kawasan istighfar syahadat salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah Bapak nikahkan anak tugas Bapak Dina Regina Hadir halaman mas kawin perhiasan emas 20 gram itu dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rian Supriyatna. Saya nikahkan Lina Regina, putri kandung saya kepadamu dengan mas kawin perhiasan emas 20 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Lina Regina binti Bapak Uda Saksudin dengan Islam tersebut tunai. Saksi sah itu sah nyambungnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.